Polisa kodwa kwakosile polisa moya oyingcwele omkhulu polisa lokubandala kaKristu silisiwe izono zami zitholele ngoba mphandle ifani ndiyazalwa kwindawo yasehlala lapha eCape Town ngokukhonza egameni lenkosi Yesu amen. Sesikhona lesilapha ngomthandazo nakule nkonzo yakhe moya oyingcwele ekuseni namhlanje haleluya. Sengiyacela nje sengase umuntu ngamnye angavula inhliziyo yakhe kangangoko njengoba usatho lomhlalelelo ukuthi oselayo akayophinda ncane. Njengoba silapha sizosela, silapha sisemkhonjeni sisequlweni likaThixo, zikhona inkonzo, zikhona zonke izinto kodwa awufunda iBhayibhile uzawufumaniseka into yoba iqula likhaphakile eBhayibhileni noma singenawubheka specific kodwa ndiyathanda eyayiqula uYesu wadibana nentombazana kulo eyayinekhuba yayo kodwa iBhayibhile ithi wathi uJesu esawuthetha nale ntombazana wayiphepisa
ngibulise kodwa abapostile, ngibulise kuyo i-Fivefold Ministry, kodwa komama, abantu abatsha nakuSunday School. Amen. NginguHanesi, ngisingisile izono zami zixolelwe, ngenyime engibhekezulwini. Kwanza la kwalacala seBhayi e-Eastern Cape. Amen. So ngingamoshana xesha ngicela sithathe iBhayibhile sityhile kwincwadi kaMarko chapter 8. Zawucela umuntu onezibhalo ezingcwele andifundele uverse 5, verse 6 and verse 7. Sizothandaza. Sindisi wami wondihola wandisisa isandla akasoze verse number 5. Wayebabuza esithi zidaphi na izonka elinazo, bathi yebona zisiphethe. Verse 6. Wasithethela isifele ukuba sihlale phansi emhlabeni, wasithabatha izonka zosifele, wabulela, waqhekeza, wanika abafundi bakhe ukuze babeke phambi kwabo. Verse 7. Bayebelintlanzana ezimbalwa ukuba asikelele, akuba isikelele, wathi masibekwe phambi kwabo naso. Cela uthandaza baba lizwi lakho thetha ngalo namhlanje sincede moyeni, sivule Nkosi indlebe zikamoya zokuliva ukuze silenze egameni nasegazini likaYesu Kristu. Khalela yonke imoya kaSathane emelana nathi kokuthole nokusebenza kwezwi lakho. Uhlanganisene isifwele, wahlanganisana abafundi, kwaze baba khona uYesu phakathi kwabo bantu. IBhayibhile lithi uYesu wathi isikwa yimipha yimfesana, ngoba abantu kanti bajongile babona belambile wathi asikwazi
isonka kwelile phimesha nabathunywayo abasenaso isonka. Bayaya bantwini kodwa isonka sikho. Naka uya ku social media uyofika kuphikiswana kama weka uzinto ezibawulese ubaba imali kunganisonka abantu balaphile platform zoshwela zininzi isonka imali sisonka imali sisonka bayaphuma nashwela kodwa isonka asiphelanga. Hallelujah. That's why kukho abazalwana ababhekile